Baluyo, kining yatu, miyayalawa ing paralatab, kaya pa mag-express love or lugod kaya meto nga tao. Balo may kapangpangan greeting sa ing video ini. So in keeping with tradition, let's look at how they say I love you from around the world. In English-speaking countries, I love you. In China, Hoaini. In France, je t'aime. In Germany, ich liebe dich. In Korea, 사랑해. In Italy, ti amo. In Japan, aishiteru. In Tagalog, maal kita. At yung Mahal kita. Sabihan mo, sabihan mo. Ano yung At yung eight. H. Mahal kita. Ang po, syempre, in kapampangan! Pamamanda ka! Ganda ka. Kaluguran sobra-sobra. Kasarap. Ano? Let's just roll the intro. Ay, ika'y lulugan ka. Like ang kapampangan greetings, diverse yan naman in language of love daring kapampangan. Eya kabud kaluguran da ka, ing I love you Kenny. Kasi karang kapampangan, love is not like a rosary that is full of mysteries. Uli na lang kapawetik din kapampangan, they were able to come up with words to describe exactly how you feel. O di ba kagaling? And this video will cover dening feelings sa rin and how to express them in kapampangan. Umpisan tayo keng buri. Burita ka. Buri. Hindi pala mo crush yan mo. Crush straight Alang age. Alang age. Apin ang kind of love na ang tinja dapat na rin kaya na kanya ni. Kayo nga, PBB teens. Burida ka can be easily translated to I like you or I am fond of you. Malyari yan naman gamitin ni kalimo ka rin romantic partner, pero pwede ka rin anak mo, kamag-anak, or nang approve ka kayo magloloking anak mo kasi pigdala na kang imported at chocolate. O ya, tikoy. Bigla na ang tikoy. Ay, buri kayo ni. Solid kayo, buri ni. Manyaman na rin. Tayo, buri na ka. Buri na ka yan. Buburi kang buburi. Na. Ako, burida ka. Ang buri-buri yan? Na? Pakanan me? Alipo. Na? Diyan may bale, diyan may panamayad ng Netflix, panamayad ng load, tuition piyo. Ika-grade 4 ka patalan, may wali mo. Oh. Our next greeting is Pangay buganda ka. iba tayo ni kay root word ay ibog, which can mean a craving, a strong desire, a bodily need, or lust. Magagamit tayo ni kay word na may bug, patya may bunda kang may bunda kang manyuka, may bumunan tampalingan kasi mo naabi ba tayong panandaman mo, it cannot be stopped, it cannot be controlled. Patsete kang burewa rin mga patse burime, ala na nga karapat, dyan ka namin ka deny, Diyos ka, burime pa rin, dyan makasdok ya. Pero tanda na yung sabi ni kayong public niya kasi R18 yun. R18? No. Ay, yes! Nano? Diyos ko, siyas mikit kayong goryo. Pangaibugan ko na yata. Bugan mo na, Diyos Wow! ka! May kiss na kayo? Alipak yun eh. Ikaw pa! Tinan mo na yung master. Alipak yun eh. Hag na kayo. Alipak! Diyos ko, ano mong giwa yun? Wala mo, Bago na nakaboring. gawa mi. Dinilat kaya bata. Muntata na ka rin medyo mas malalim ang form of kapampangan love starting with the word sinta in the greeting. Patsintanda ka. Nung mas masigan na yung panandaman mo kayong buri o ibog, buri ang sabihan, palsintan mo na yung tao. Patsintan mo na talaga. Palsintanda ka. Kaya mga tuwang kapampangan, they consider palsintan as one of the most painful kinds of love. Kasi mapalaring palsintan may meto nga tao, pero naman balong mag-exist ka. Hindi naman kilala. Naman kilala. Naman balong at chuka. Naman balong kalugod. Hindi naman balong ating kang Facebook. May man friend. Diba? Maka-request ka. Hi, James Reid. Hindi rin tayo sa Diba? Dakan makarin. Palsintanda ka. Kaya kaya ing sinta ko. Aishiteru? Te amo? Tikoy, bisa ka? Nanopan ko. Magagamit yan naman ng word of palsintan o sinta to express your love for your country. Patriotism. O malaro rin ang lugod ng balen mo para kaya ka. Anyapin natin tamang terms such as sintaning balen. Next
ing word ang mal, as in the greeting. Pakamalanda ka. Karing Kapampangan pa siya sinabi mong mal, it means expensive. Pero it can also mean something valuable or precious to you. Na? Istuya. Patse pakamalan may meto nga tao, buri may sesen, may buring mana sakit, buri mo babantayan may pan eh. Malyari ang gamitan ng pakamalan ka rin anak mo, karing pengari mo, o malyari ang gamitan ka rin inanimate objects such as Pakamalan mo yung bale mo, pakamalan mo yung baso, sakyan mo, yung tete, sakyan mo, yung aso, tete. pusa, sa nanong pakamalan mo. anything. And finally, balo tamo nga love greeting kay Kapampangan. So, kaluguran da ka. Kaluguran. Sobra, sobra. The root word of kaluguran is lugod. In English, love. O nang hindi pala may lako nitang malalam ng kabaldugan ng lugod kasi pala may ginamang direct translation ng love. Right? Kaya kasi mga atong Kapampangan, paniwalanda na patse kaluguran may tao, dapat kaluguran na ka naman. So, Yes. may malyaring kaluguran may kibati kaya nakakaluguran. Bawaling assuming Kenny. Oh, magasyon. Patse nakakaluguran, yan namang kaluguran. Palsintan me. Pasintan me muna. Gets ya? Palsintan. Ay, pinsan niya. Assuming na ika. Assuming. So those are the greetings you can tell your significant other in Kapampangan. Burianan ta! Alright. Yeah! Salamat po ka Sir Mike Pangilinan. You can read more about this topic at siwala.com/kaluguran. Dahil mo rin salamat Siwala di kay Mangubi. Sinupan Singsing, the Center for Kapampangan Cultural Heritage, for helping us with the research of Sino this pan video. sing-sing? Hey! Nung pakamalan nyo kaya po, po kalimutan share in video me, like, subscribe na rin po kay YouTube channel. Ampon siyempre ayulak kalingwan itad. Retang palsintan nyo, pakamalan nyo, kaluguran nyo, at siyempre, pangaybugan nyo. Uy! Bawal yan sa Tagyula mo! public yan. Nga, pen. O, ta? That's a wrap. That's a wrap. Luwid ko nga. Happy Bye-bye!